มุนsang le tlang sang changa INP mizo channel share tu le ngai thatu te inza in chi bai ule April ni som pani thole ni ania indam tlan theu kan be se Russia le Ukraine lam telin international news le politics update kanan siam le a atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia Austrian Chancellor Karl Nehammer chuan nizan khan Moscow apana ani hi indo nuwa European ram hruai tu Putin a muhmas saber turani Putin chuan Ukraine operation B katan General Thar Alexander Vornikov chu aruata ani hi Syria rampo lo chetlato ni in civilian te adim lo thin hle ti ariko ta tangena langa Ukraine mi puitan a hup hur om du viau don ni na lang Russian force te chuan General Thar thupek angin Ukraine chakle mar lama beipuyan thak dona Zelensky po in Russia chuan sipai sing khatlai ada bel ni in asoi British Foreign Secretary Liz Truss chuan Russia in Mariupol muna chemical weapon mang nia soi chu arang theyang bera chui chian aniyang ati Russian Defense Ministry soidanin European Union ten Ukraine anpantir S-300 anti-aircraft missile system chu April ni som khan tihchhiat sak ni in nimin khan an puanga hei hi Reuters lampoi na puang ve thova Ukrainian city Dnipro dai fema S-300 palilai mai chu Russian missile na deng fu ti a report heng S-300 te hi Europe atanga lak lu aninge ya turam berin nge Ukraine hi mantir ti ero an la hret chiang thei mai ri lovani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine Russia talks round masaber tum khan President Vladimir Putin chuan military operation chol turin thua pe a ma se boru ka danglam ta zela tuna chuan Inbiak na omle po ni se military operation hi akal reng thowang ati April ni som pakhat nimin thotan ni khan he thu hi Lavrov chuan soya Moscow chuan Inbiak na nei le adua ma se in ka hai kan du ti na ni chuang lo Ukraine ne na peace talks thul ani na chan tur tun din muna kan mu chuang lo bok ti in Russian TV a hilani Inbiak na akal muan chan Lavrov hian soin West Ramten Inbiak na ti thuan open tuma phua chop tak mivin bucha muna war crime antiya malak na abuai fauta ni atibok Kremlin chuan Kiev palaiten inrem na thuthlung an zia chu pom theyani lo alo ti to a Ukraine chuan war crime lakami teril rulak pen tum na mayani ti in Kremlin thu chua hi apom lovani Russia chuan an president le Zelensky chu Inbiak na nei tir an du lova Crimea le Donbas region a Russia din na chu alangai reng thuan soibok kan Bharat le US inlai chin na lamte po han soikai ta zelila 2+2 dialogue Biden le Modi inan telpuya US game a India lut dialogue a hian Ukraine boy na in soya hlo hle bok India le United States te in thian that nu hian 2+2 summit hi nei ani thina tuntum April ni som pakhat summit hi atum lina anita Washington khopuya External Affairs Minister S. Jaishankar le Defense Minister Rajnath Singh te chu President Joe Biden, US Secretary of State Antony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin tenan mikhola Narendra Modi po in New Delhi atangin video conferencing mangin atel pui ve boka rampan hi te Inbiak na hi sarkar level ang chuan asang ber kan ti thayome Ukraine boy na chu an soi na sa a COVID-19 global economy climate change South Asian politics le Indo-Pacific region te an soi kai boka US Administration Department official chuan thuthar the dar tu te ma a Pakistan le Sri Lanka ram politics din mun po soi hawani thu asoya akim changero atar lang than lo Modi chuan Biden hena Ukraine din mun chu achiat zel thu asoya Putin le Zelensky abiak fau thu te remna siama du thu ringot nilovin palai na thoain huam thu te rampani president te ahil thu te soya US lam chuan
Russia thian tha ten rem na siam turin ma an la tok lo anti ve thung President Biden chuan India le US te chu anin beron zelanga Russian warin hong chezo kan ei turte ti zang khai kan tum don ani atia Ukraine chungchang hi US atangin India laka zona eng ma zo a omlova India point chan na chiang tak pe ka nei lem lo bok White House thupuang tu Jen Psaki chuan President Biden an US sanctionin a ngong thei thilte a soi non ti asoya tin US chuan India chu Russian oil import tipung lo turin a fui bok ati US hian India din mun hi an lo hre chiang khopa India in Russia atanga oil import an hi India in oil alak lu zong zong atanga chutin 1 to 2% vel lekania US chuan hei hi avaya phu ru ka du ti asoyani India rama petrol man hi chengza le som ni ani to a diesel po chengza le pangala yani ta Russia ramatanga 2% vel lek chok lu ni si Ukraine boina wanga oil man sang ta chiam mai hi Asia lo tak zetani hi Tuntrum summit a hian India hi US game alu chiang hle ti ila adik thokhat mai ome thodang hladang an soi man talova Russian invasion Ukraine war in summit alu ne hle ringot mai ani US company te siam ral thuam lam soirik ani lova India chu Russia laka hlataka om turin US chuan du thu a soi non le ni hetia India hi ril ru min lo lu tuka om reng chuan US hian a then fel lo hun a thleng mai theya Russia la chuan India ain China hi aza zok boxia Russia hi chuan India hi ral thuam hlui ti riral nana mang mai ni na lang Pakistan sarkar point thak ta a sarkar thar hian United States nen relation siam le antum do na heti lai hian billion sompuruk lai mai eruk thu boy nei Prime Minister nen hian assembly a kan thu dun theilovang Imran Khan chona tiani Shahbaz Sharif chu Pakistan Prime Minister somni le pathum na nitura than ani ti Pakistan National Assembly chona puang ta a ni liam ta khan Imran Khan chu no trust vote manga pai thak ni in Shehbaz Sharif hian a thak ta ni Imran Khan a party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI chuan parliament session a boycott awangin opposition party candidate hi king to omlova thlan ani ta ni National Assembly a hian vote thak ma in PTI party atanga Prime Minister ni tuma nomination file ve Shah Mahmud Qureshi chuan PTI party member te chu a chhuwa puita veka PTI National Assembly member tam takin social media kaltlangin ban na an thelut zui boka Imran Khan chuan Parliament House a kan om vereng chuan Democratic taka thlantlin Prime Minister du lo tu te sarkar hi kan pompui ti na ni theya ban na kan pek mai hi a thazo kani ati PTI party official Twitter account chuan Imran Khan a thu soi post siamin mi pakhat billion somporuk eiruk thu boy nei a khes danga billion riat zet eiruk thu boy nei bok tuna kanram Prime Minister nita hian kanram hi aza lo hle ni chuwangin National Assembly atangin kanbang tariap mai ati ni inazia Pakistan Interior Minister Louis Sheikh Rashid chuan National Assembly ya kan thut vereng chuan Shehbaz sarkar kan ti chak mai zok don ani alo ti ve boka Imran Khan chuan kathuron pomin kanbang ta hlomani ber ati Imran Khan chuan ru tenen National Assembly akan thu ho lovang ati boka PTI member te hi anbang vekangem tiero ala hriat theilo devani PTI leader Pakistan Information Minister Louis Fawad Chowdhury chuan Islamabad press conference nayin an parliament member ten ban na an thelu don ti a soi zo chi a PTI hroi tu tho Ali Muhammad Khan chuan PTI member zinga za som kole panga zet chuan National Assembly atanga ban kher hi tulan tilo alo ti ve thong April di som pakhat nizandar kuavel Khan Shehbaz Sharif hian rin omna thu tiamin Prime Minister anita a oath taking hi Pakistan President Arif Alvian sick leave alolak manawangin Senate Chairman Sadiq Sangrani chuan ani tirta ani Shehbaz Sharif hi college zirchuak
steel business lama in mang thin ni in kumsang khat zakwa le somret le panga khan Lahore Chamber Commerce President alo ni ve to a kumsang khat zakwa le somret le panga nulama politics a zuang lutana Punjab province chief minister te alo ni to a kumsang khat zakwa le somkua khan Punjab National Assembly member anitan kumlilai mai opposition a om mana chumi nu kumsang khat zakwa le somkwa le pasari khan atum khatnan Punjab chief minister ani veta a sang khat zakwa le somkwa le pakwa khan General Parvez Musharraf chuan thune na alata a Sharif te unaw hi Saudi Arabia lama himna zongin an ral tlan veta ni kumsang ni le som pasari khan Pakistan Muslim League Nawaz Party president ni in khati hun laya Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif chu Panama Papers sa aming alan vewangin Supreme Court chuan Parliament member ni tlak lovani atia abang ta a kumsang ni le som pariat khan Shehbaz hian member tamjok kanai ti in Prime Minister chu le a mase Pakistan People's Party chuan vote an pedu talova Imran Khan aking thazo talo opposition leader ni tazela a unaw pa ang bukin e ruk thu boya nei nual mai kumsang ni le som ni September thla khan National Accountability Bureau chuan an mana be la chua le ania Shehbaz hian Prime Minister ni atum hlea Pakistan sipailal te po thian tha siam zung zung tamaya tin China a horan lova United States ne na inzom na siam po adu tho bok Prime Minister ani nu hian Shehbaz chuan Parliament ta thu soin Imran Khan sarkarin kan economy a ruai suala wangin Pakistan hian deficit budget lian ber Pakistan history chuang reng tur kan muto do na ni ati tin India ne na inlai china tha siama du thu asoi lang boka amaro chu inrem na thazok le tlo zok chu Kashmir boy na chin felani ma hi chuan kan mu thei lovang ati bok Imran Khan party PTI supporter te chuan Nawaz Sharif chen na in Londona lungoi lo na anlan tira PTI thop tu le PMLN thop tu te chu tongka in anin chang ton na sa hle maya police tam tak chu boruak thunun turatir an hialani boina lian tham a chuak zui talo ni in an soya eiruk thu boina iwangaram pona ommek Pakistan Prime Minister Hlui Nawaz Sharif chuan a unaw pa in Prime Minister din munalo ta ka chuan ron ho chho atum veta ni in an party thu chuak chuan atar lang mei thakar masabera khian it an mang photanga chumi nu thatop lam khian aron ho to mai thayani PMLN party hruai tu Mian Javed Latif chuan kan thopui party tenen kan soi howanga kan ho tu pa hi aron chuat heinan ma kan la ang ati Nawaz Sharif hian eiruk thu boya or nual maya Lahore High Court chuan thakhat chung belina chuatir loka a hrisel na athat lowa wangin Dr. Ron tura rampon chua phal sakani Nawaz hian Pakistan rama aron let le tur thu ziakin Lahore High Court a hriat tir bok November ni som pakwa khana chuaka aron ho talovani Latif chuan tuna sarkar thar po hi tharuk bak akal theyarin lo thua soya in thanna buat sai thara tul le ngei dona arin thua soi chati lion election dan le dun siam rem tur tam taka oma electronic voting machine le ramdang om te tana overseas voting rights te hi chinfel tur poimo masa te ni atibok ole khati zong kha tuntuma international news le politics update kanan siam thei chunia atop thengamin lo ngai thak sakawangin thlir tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me